tidion rabdot inangin duni rohana alai naminya ro disalilin naru naman lawan lomoni rohani debata. Haleluya. Diari naminat dari amin saya buhai mapingko do rohanami asa malas merohami mananyo mata nabariai jala ringgas kami manibani do kupeo katam di bagasan rohanami asa pos rohanami martanya ko urubi mamami asa upakasiak kami aka ari-ari mengulunami na kondowi saya pamasuk mangami tuang uluan salilin bililin pujon nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Iman atas surat di Matius bid 5 ayat 10 songon mando. Naik songon 5 masih nondang palinguna di joro ni marak. Asa di ida atta pambayanan muna na dekdani. Asa dipuji nasida amamuna na di benua di jari. Ilo saatna atau tak mandogo kuman kita siang kuman di bata lawo mamulang patikna.
gadopan di debata martangi yang mahita. Ale tuan debata amanami para silohan na sumulong na pumulong namin ni Jolong martangi ang tuong. Dada manasang hati koran namin na mangasang asing iluham na bunanido. Saya si maruham ni desandok bakso namin. Saya sama dosa namin sa lingkod na. Saya sungkuli maruhan namin asa buba rohado pangalaman namin. Allah Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin si panguluhani. Amin. Baga-baga di debata tarik waktu hasil sanggup dosa. Somonondo hatani Tuhan Jakoba nunga pola basisi at kapangalaw simsong opung jala somong opung manorok at karusan sa mulak mamutuang ayaw do si baluaw hasanga po mang debata na digijang. Tatanginon mga tali debata trupuk dan ibuong iman akar surat di Kosamen 42 mamuka siang ayat sada saat dari ayat 12 tajama mas kasori ede si bodaron siang kakak anak di Sipora. Di debata nama ngului adiga betul asawida bunyi debata molo sapalaman nung audisi jadi usena hilana rumahku di bagasan naudurian najoro rabot akan atoro manopot bagas di debata Hut marsuara uluk-uluk do puji-pujian rabdut angka nalaho maratulaya. Tukiro ruangku di bagasan di bangani martimut do
tuau. Ai di pada dari nasi ya lo kan pani mandok tuau. Di dia lo bakam. Somoni masakan mertua ruangan atau mangimun hatari di bana jalan nau keopsan.